Lishonile wena wekunena sikwamukele Tindzaba teSiswati sitethula bukhoma la ku SABC. Lamuhla kuqale ingomfa yenqubomgomo yenhlangano ye-Action SA eGruleni tingetulu kwemakhulu lasitfupha titfunywa letihlangene kude tite ukhuluma kabandi ngetiphakamiso letilishumi nakunye letfake ekhatsi kungena nekuphuma kwebantfu kuleli kanye nenkinga yagesi lehlasele leli. Umholi we-Action SA Herman Mashaba ucala ngokuvakalisa emaveni vubuto kulandzela kwekhotsama kwenkhosi Mangosuthu Buthelezi. Let me add my voice to those before me in paying tribute to Prince Mangosuthu Buthelezi. We offer our deepest condolences to his family, to the Buthelezi clan, to King Mrs. Zulu and the royal family. Mashaba uthi le nhlangano itawukhoma abantu bakuleli ukuthi kumele bayilandzele. Mashaba uthi isibalo sebantu bakuleli abangasebenzisi yanza kanzi nagesi solo ucinywa tikhawukhawu. Mashaba uthi konke lokutotsinga into bakule nkonfo kuyoba nemhlahlandlela lo yembili. South Africans know who has governed them for the past 29 years, which has seen unemployment reach all-time highs, stage 6 load shedding becoming the norm, and our country became the most unequal nation on earth. Endzabeni yakungena kuphuma kwebantfu kuleli ngendlela engalawuleki Mashaba uthi le nhlangano isayibukisisa kepha banankinga nekuvakashwa kwebantfu ngalokusemthethweni. We want the people of the world to come to South Africa, but they must do so legally and obey our laws once here in our country. Action SA will not place the blame at the door of foreigners. The blame for our immigration crisis belongs at the feet of our government, who have failed to police our borders. Wephethe inkulumo yakhe yekuvula inkonfa yokucela bonke abantu bakuleli abafanele ukuvota ukuthi babhalise. Ngikuseluka umkhona Tindzaba teSABC eJozi. Asikaphumeleli isicelo samengameli waphambili Jacob Zuma sekuthi ashushise ngasese mengameli wakuleli Cyril Ramaphosa. Lesinqumo lesikhishwe lamuhla besigodlwe kulenyanga leyingcile ngesikhathi inkantolo lephakeme eJozi kulesifundza seGauteng ilaleli lesicelo lapho mengameli waphambili Zuma acela kuthatha likhefu atondlulisa isikhalo sakhe. Zuma ke wase ucela kushushisa ngasese mengameli wakuleli Cyril Ramaphosa ngembi kwemahora lambala esengaqala ingqongqothela inhlangano ye-ANC yelikhetfo leminyaka lengemashumi lasihlanu nemfica mhla tilishumi nesihlanu ngenyanga yeNgongoni. Sewulahlekelwa kwesibili Zuma enkantolo ngemuva kwecithwa kwesicelo sakhe selikhefu lekundlulisa isikhalo kulokushushiswa kwakhe ngasese Ramaphosa. Inkantolo lephakeme eJozi yethule isinqumo yachitha isicelo saZuma. This matter is set down for judgment this morning. We have prepared a written judgment which will be made available to the parties as soon as the proceedings are adjourned. It will also be uploaded to case lines and released to SAFLI. So I'm only reading out the order, and it reads as follows. The application is dismissed with costs. As the court pleases, my lady. I should mention that it's a unanimous judgment of this court. Ngenyanga yakholwane amajaji lamathathu abona ukuthi kushushiswa ngasese kwaMorgan naDona kwakukusebenzisa kabi emandla. Nginokubonga Mgwenya eTindzaba teSABC eJozi. Lisekela lamengameli Paul Mashatile livakashele esigodlweni senkosi Mangosuthu Buthelezi kulandzela ukukhothama kwakhe kanti-ke kuva kabandi ngalo lihambo nekuchujwa kwemalungiselelo ekutshalwa kwemvana aphindangene samukela inzatheli ye-SABC Simphiwe Makhanya sikubingelele sikwamukele Tindzaba teSiswati.
Dora ngibingelele kuwena kanjalo nombukeli wezindaba ngalesi sikhathi ngisho ukuthi impela silapha ekhaya likaMntwana okwaphinda ngene ondini nalapho khona ke amalungu ke ezepolitiki nabalungu ke ezamaqembu ke ezepolitiki ahlukene abaholi bawo beqhubekile njalo nokufika ukuzodlulisa amazwi abo induduzo kuMntwana okwaphinda ngene nasemndenini ke wakhe ngaphambilini sike sabona ke umholi esingathi ke abaholi be-Economic Freedom Fighters beholwa ke iphini likaMengameli waleli qembu umnumzane uFloyd Shibambu kanjalo noMarshall Dlamini ungunobhala jikelele waleli qembu befikile ke nabo la emagcikeni ke akwashenge ukuzodlulisa amazwi abo induduzo kathi ke emva kwalokho sabona ke umholi weqembu ke ekuyilona eliphikisayo lapha eNingizimu Afrika umnumzane uJohn Steenhuisen ihamba ke nabaholi ke futhi baso isifundazwe eKwaZulu Natal nalapho khona ke kwaba khona ke nenkonzo iyo ihambisana ke nomkhuleko bekhumbula ke impilo yakhe loyo ubengundunankulu wesizwe samaZulu aphinde abe futhi ke umsunguli weqembu iNkatha Freedom Party sibile ke ingxoxo naye umnumzane uShibambu ngemuva ukuthi ke ekwazile ukudlulisa ke amazwi akhe emndenini nachaze ke umntwana okwaphinda ngene njengomholi ke obeqotho futhi esimisele ukusebenzela ke isizwe nokubona ke intuthuko lapha eNingizimu Afrika wasethi ke umsebenzi wakhe umntwana okwaphinda ngene ububalekele kakhulu ekwakheni isizwe wathi ke izifiso zakhe zokuthi kubonakale ukufukuleka kwabantu ke engxenyeni ezahlukene zesifundazwe kuzobaleka kakhulu ikakhulukazi kulabo abasele ke ekuphetheni ke iqembu njengamanje sikwazile ke futhi nokukhuluma ke nomnumzane uJohn Steenhuisen okunguyena ke umholi weqembu eliphikisayo lapha eNingizimu Afrika iDemocratic Alliance naye ke umntusa kakhulu umntwana akaphinda ngene ngokusebenzela isizwe samaZulu kakhulukazi njengoba lokho phela ke ubengundunankulu ke wesizwe samaZulu cishe iminyaka evile kwengamashumi ke ayisikhombisa umyalezo ke wakhe uSteenhuisen uthe ke iNingizimu Afrika ilahlekelwe yiqhawe futhi iNingizimu Afrika kufanele ukuthi imhloniphe umntwana akaphinda ngene ngegalelo lakhe nangeqhaza lakhe eqinisekiseni ukuthi ke zonke izakhamuzi zakuleli ke ziyayithola idingo zomphakathi futhi ke waphinde futhi walitusa neqhaza lakhe lokuba ke undunankulu wesizwe ke samaZulu ngaphambilini ke Dora ngikuzwile ubalula udaba lolu ke olithinta ukuthi kulindeleke uliphini likaMengameli weANC noliphini likaMengameli wezwe umnumzane ke uPaul Mashatile ukuthi ke naye atheleke lapha ke ekhaya la kwaphinda ngene ondini singakubeka ke sikucacisele ke umbukeli ukuthi njengamanje ube ngakafiki kube khona ke kubambezeleka kwethimba ke lakhe aliholayo labaholi beANC kepha esikwaziyo nesitsheliwe kona njengabacosheli ke bezindaba ukuthi yebo kulindelekile ukuthi ke naye afike lapha kungekudala ngaphandle nje kwalokho Dora ilokho nje mhlambe singathi ke kugqamile osukwini ke la namhlanje njengalokho ke bekulokho kuneyinkonzo kulokho kufike nje nabaholi bezombusazwe abahlukahlukene kanjalo namalungu omphakathi nawo futhi ke abelokho eqhubekile nokufika lapha ke ekhaya lakaMntwana okwaphinda ngene ondini kepha ekusasa ke singakulindela ukuthi kuzoba nayo inkonzo yesikhumbuzo emagroundini akhona lapha Olundi nezoqala ke ngehora lesishaka lolunye 9 o'clock bese kuthi ke ngomgqibelo kube ke inkonzo ke yokumfihla singathi ke i-funeral service ezoqala ke nayo ke ngehora lesishaka lolunye uzokhumbula ke futhi ukuthi ke umengameli wezwe wakuleli umnumzane uCyril Ramaphosa umnikeze ke uhlobo lomngcwabo esingathi i-special official funeral category 1 okusho ukuthi ke uzobe uyingxenye ke yokuthi ke uhulumeni ke abengxenye yokuthi ke kufihlwe umntwana okwaphinda ngene Dora. Asibonge kakhulu Simphiwe isikhathi sakho. Nawo ke mavakho envududo kulandzela kukhothama kwenkosi Mangosuthu Buthelezi imbukeli. Lingemele sonke siyiSouth Africa siphinde silimale singuzulu ngokuhamba nokwandulela kwemabazana kodwa ke siyethemba ukuthi bazoba khona bazohamba enyathelweni zayo babe neqiniso njengayo mina ngithi emndenini ihlobo lebangani bakaButhelezi uyidlalile inzima yakhe asaphile emhlabeni inkosi babeButhelezi kwangathi umphefumulo wakho ungalala ngokuthula mina ndiyomkhumbula ngokungagunqi inyani ubeyithethe nje ngobinjalo lala ngokuthula chenge siyohlala sikukhumbula ngemisebenzi emihle ngithanda kusho ukuthi Dudu emndenini kungathi umphefumulo wakhe ungalala ngalokukhulu kuthula uyibekile induku ebandla ikakhulu isiveni saKwaZulu Natal
Angithi Dudu iSouth Africa yonke tetihlobo nebangani akalale ngekuthula babe akalale ngekuthula mangisuthu akalale ngekuthula babuthelezi uyilwile inzima yakhe uyidlala irole yakhe simbona ahlanganisa TV akhative akalale ngekuthula ngolona ke ngumbone mbukeli SABC ngeke first wakhe ngidiphendvulela ngawo iDA ithi le level assessment senhlekelele ngesimanga sekweselakala kagesi alisakwadi nekuhlangabetana netidzingo tetakhamuti letishicilelwe kumtsetfosisekelo inkantolo lephakeme eGauteng letinepitoli ichubekile nekulalela licala lelavulelwa iEskom ngobe icisha gesi ngenhloso yokumonga livulwa iDA. Ummeli lomkhulu wahulumende Ngwako Mayeneki uthi iDA yethule bufakazi ngetimfo letendekile lekubangwe kuhamba kwagesi ngenhloso yekumonga. And we submit that it cannot be a substitute for the failure by the applicants to plead a case based on specific facts related to each event that it claims was a direct cause of the energy crisis. iDA ithi Eskom kumele abukane netinkinga takhe ayekele kusola labanye. It doesn't help for Eskom to say, we've done what's reasonable for us, but unfortunately the municipality down there, they're delinquent, therefore don't point a finger at us. Licala lekugunyata kwenyusa kwe-National Energy Regulator ngemaphesenti langu-31.4 litawulalelwa ngalesithathu. Tinyonyana tihlangene nemengameli Cyril Ramaphosa nelithimba letindvuna letibuke temnotfo lamuhla kutewutfola umhlahlandlela kuhulumende ngetindzaba letiphatselene nentfutfuko netingcinamba letifatalelisa umnotfo. Net bekungiyo lebekudzingidvwa ngayo kakhulu lomuhla emhlanganweni wetinyonyana nahulumende. Umkhakha wetimayini uthi ngekuya kwetibalo labatendile lo mkhakha ulahlekelwe imali lebalelwa ku150 billion wemarandi ngenxa yetinkinga letiphatselene nekutfutsa kaTransnet. Tinyonyana tikhathatekile ngemthelela longahle ube khona nangabe lenkinga ayisombululwa ngekusheshsha. Right now the state of Transnet is having a huge impact upon the mining industry. We fear that jobs could be lost if we don't really accelerate interventions there. So we've raised quite a few concerns there. And I think also for us is equally similar to the challenges of facing PRASA as well, which is key to transporting 10 million commuters across our cities. Ikhosathu ithi hulumende akamange akhulume nelihhovisi lemgcini mafa kulandzela kumiswa kwemisebenzi nemiklamo lebukene netakhiwo ncandi. Lenyonyana ithi ifuna timphendvulo leticacile. We've raised our concerns about what we've seen initially in a circular from Treasury to departments to freeze vacancies, to freeze the infrastructure program. We think that really is not helpful. Ikhosathu ithi ifuna kubona hulumende aphumelela tukwemigomo lebekiwe njengobe loku kusho kuphumelela kwetinhlaka letinengi letitsindzekako. Ithi hulumende wehlulekile kulwisana netinkinga letinengi letifaka ekhatsi kweswelakala kwemisebenzi. Iparlamente icela ukuthi inonophise ekusebenteni ngemthetfosivivinyo we-SABC njengoba lokho kumgcoka ekusebenteni kahle kwalenkampani nangabe kungasinjalo kungenteka lenkampani icele kutakulwa ngemali futhi. Lokhu ke kuvetwe ngosihlalo webhodi ye-SABC Khathuchelo Ramugumba lobekavele embi kwekomiti yeParlamente lebuke litiko letekuxhumana nebuchwepheshe. Ikhabhinethi yaphasisa kushicilelwa kulomthethosivivinyo lwesenza SABC ngenyanga yenhlaba nga-2021. Inhloso yawo ukuthi kuhociswe lomthetho wetekusakata lesebenza ngawo iSABC nyalo. Uphindze ubuke nekuqinisa kusebenta kwaleli hlangano lesakatela umphakathi netiphakamiso letisha tekuchaseka kwaleli hlangano ngetimali. Ngeminyaka wa-2020 SABC yatakulwa ngumgcini mafa ngemali lengetulu kwa-3 billion emarandi kepha leli hlangano iphindze yatikhanza seyikhonza itinkinga tetimali futhi. Emalunga eParlamente afune kwathi ukuthi kwendekane kule mali. iSABC ithi le mali eningi kuleyo latakulwa ngayo 500 million emarandi wakhokhelwa sikwelete seSentech. Kepha ke noma kunjalo iSABC solo idonsa amadima ekukhokheleni iSentech. Ithi idlelo lethethulo leSentech lidlala inzima lenkulu ekutheni tikhanza yisenkingeni yetimali. Emalunga eParlamente endelibito lokuthi kutholakala isisombululo kule nkinga. Batshelwe ukuthi amabhodi letinkampani totimbili kufanele ayisukumele etulu lendzaba. Asikomkele mbukele esigabeni sesibili setindzaba teSiswati hlala nathi tisekhona.
Takhamuti tasebuthini eMpumalanga tikhala le smartphone city sola emayini yakulenzawo ngekunganakekeli insha nebantu bakhona. Le takhamuti ke letivale umgwaco tisola le mayini ngekucasha abantu bangaphandle nekungcolisa umfula wemanti. Lo mphakathi udla imbuya ngeluthi uphinze ube nelinani lesetulu lebantfu labangasebenzi. Lensha lefuna lushintsho isola le mayini ngetinkinga letimbalwa letihlasele lo mphakathi. Kanti ithethe sinqumo sekuvala umgwaqo longena kule mayini. Ukungena imayini yanga consult kumphakathi mayifika yangena yasebenza uma seyisebenza le mayini leyo yanga stash thina. Ene lokunye kunetilwane lana kunebantu banatha lamanti kungena ama chemical lawa semayini ene lama chemical lawo awasi right. Bathi lo mphakathi awuhlomuli kule mayini. Bantu labaqashwako la, bantu lababuya ePitori, bantu lababuya kuBonkandla, labangabuyela kwenzawo yethu. Labaqashwe la bancane kakhulu nawubuka lelinani lebantu abaqashwe ngale. Ngoba letikhulu leti la kule mayini, dale kuBoPitori, dale kuKZN, kusiniketa inkinga ke thine lo. Masipala weChief Albert Luthuli uthi awati lutho ngekungcola kwemanti kulendzawo. Sivile nokuthi kunetinsolo ukuthi kwangathi lokuleba kusebenzisako lapha lokumayina kwabo kunemthelelo longasimuhle emandini ethu. Thine ke bese sihlele ukuthi sitawubeka ilanga sisalungisa ilanga la sitawuhlala khona nale mayini. Kanti le mayini ayikatholakali ukuthi iphendvulela. Nasivashela timakethe tetitolo nasivashela timakethe sithola ukuthi lirandi lehlile nalicasaniswa netimali takulamanye mave. Asesivenya lokuthi uthini into zakhe emkholo nesimo selitulu. Kanzeke Dora lesingakusho ukuthi ibonakala isisekhona imvula kepha ke asithembe ukuthi kuyathi makuphela iliviki noma emkhathini eliviki sibone hamba kepha ke nekushisa yindvo lebangahle bayilinzela. Asibonge ke into zakhe utasichazela nakabuye etitolo sitigucala phaketala lamuhla nasibuye etitolo kukhona yena into zakhe.